Il-Partit Laburista u l-kandidati tiegħu mhux kapaċi jikkundannaw b'mod dirett id-dil skandalus tal-isptarijiet, dil li sewa lil pajjiżna miljuni kbar ta' euro. Waqt diskussjoni li saret fil-programm Net Live, il-kandidat Laburista Daniel Attard ingħata il-ħin kollu li kellu bżonn sabiex jgħid b'mod ċar kemm insterqu flus minn dan il-kuntratt fraudolenti ma' Vitals u Stewart illi sar b'kollużjoni. Kemm jekk mhux 400 miljun? Kemm? Ħalli n-nies Fini ċans niżviluppa l-argumenti għajk. Kemm insterqu flus? 400 miljun 300 200 kemm? Jekk dak jiġġudika l-poplu ħadd servizzi. Kif jafu stess ħanat biss eżempju wieħed. Kemm insterqu flus minn dan id-dil? Fuq Net Television il-kandidat Laburista baqa' ma kkundannax id-dil ta' 3 sptarijiet. Inti, wara li ħarġu dawn il-fatti kollha. Sentenza, deċiżjoni fl-appell, 3 rapporti tal-awditur u inkjesta li għadna ma nafux fiha din l-inkjesta, tikkundanna d-dil tal-isptarijiet? Jena mill-ġdid nikkundanna l-aġir tal-oppożizzjoni li qed tkun populista anke f'dan ir-rigward. Ix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija, illi kien mistieden fl-istess dibattitu, fakkar kif Robert Abela u Joseph Muscat baqgħu jiddefendu lil barranin ta' Vitals u Stewart. Naqblu illi kellhom jinġibu lura t-tlet sptarijiet? Taqbel inti jew le? Taqbel jew ma taqbilx illi kellna nġibu t-tlet sptarijiet? Issa, kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li ddefenda lil barranin kontra l-Maltin. Kien warajh Robert Abela li ddefenda lil barranin kontra l-Maltin. Kien l-Avukat Ġenerali l-suppost fil-kawża. Jiddefendi l-barra. Fil-kawża. Kif ngħidu jien qalet l-qorti. Meta semmiet l-inkjesta Vitals, Daniel Attard baqa' jitfa' dubji fuq ix-xogħol siewi li twettaq mill-Maġistrat tant illi ma eskluda xejn meta kien mistoqsi dwar it-timing ta' kif ġiet konkluża l-inkjesta. Jien m'għandix fiduċja fil-mod kif tmexxiet il-proċess. Temmen li saret apposta dik hija domanda. Jiena naħseb illi il-mod kif tmexxiet l-inkjesta maġisterjali ħarbtet il-pjanijiet tal-poplu li jmur quddiem elezzjoni tal-Parlament. Temmen li saret apposta li nagħlqet apposta mal-elezzjoni? Dik jiena ma neskludi assolutament xejn. Wara li ġiet konkluża din l-inkjesta issa jmiss li tresqu l-qorti n-nies kollha li ġew implikati fosthom Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Keith Schembri, Edward Cicluna u oħrajn bil-kandidat Laburista Daniel Attard ma jweġibx jekk hux se jingħaqad mal-protesta barra l-qorti b'appoġġ għall-eks Prim Ministru Laburista. Id-difiża ssir bis-saħħa kollha fil-qorti u r-risposta tingħata dakinhar tal-elezzjoni. Se tkun preżenti imma barra qed issir din is-sejħa minn esponenti ewlenin laburisti. Jiena nerġa' ngħidlek illi l-appell tiegħi huwa li d-difiża ssir bis-saħħa kollha fl-awla tal-qorti. Intant f'nofs id-diskussjoni Daniel Attard prova jimplika li l-Partit Nazzjonalista m'għandux programm elettorali għal dawn l-elezzjonijiet, meta dan ilu ġranet sħaħ li ġie ppubblikat bil-familji qed jirċievu dawn il-programmi direttament fid-djar tagħhom.